Ke East Jaintia District Cricket Association ke wi na kisany wa kre mon sngau bha ne ke sngi depan man ko ya ke yalang ha East Side in lat rambai wo pelak pej ba ya ki tiket kle nasib yong ka khnang yo pen ku ya ke rong poisa ka seny ha gani ke sngi u additional SP ke district uban rap lang jerwa de manukam ukong san heiwa ya ke yalang da pelai da vice president ke seny u mehi wat shadam u general secretary ke seny utne bha phawa de iku bleu yo additional SP ke district wada pelak por wo wan chakani ke sngi yo ye u pelak ya kini ki tiket ye ki wadau pengkhle ha ka fit ke seny do ongu wa itmu wo penman ya kani ke fit to wa hadin wa yo open dap ye wa mkam ha ka madan ke seny wada chim wai hadu le house nem ha mukhem ne bha ka seny de la ya khun ko ha ki lempung ye le ki ha ka jella wa harukom hejo ipor do ongu wa im ka seny to yo ya khun percha ya i drugs dei wa rin ye ki khnro chakani ke le ki cricket knang yo like ki ne drugs Cucu do ongu wa ka seny ang not ko wa pen ku ya kani ka jai le ki wo yo kre ki dewe inong muna ya ukrisan lang do na ka so kompor wa de le ki na ka jalla he wa de yo am duna ar phaulak chisnem ha ka lempung ranji trophy uban rap lang jerwa ka mukong san dang schem wa itmu ka seny wo penman ya ka fit yo pengku ya ke le ki cricket to i wa kam ne bah bun to ke le ki bol ha ka district da kularu le wa ne liang ki pulit ke district u yarap ki udah ya ki tiket ke clean sim hejo ipor da ongu wakat ni penjur ki pulit wo ya khun ya idrox wa ini itmu daw ye urin ya ki khenro wo ya le ki cricket ki khnang wo like ki ne kam wasi depen e bo le wa ini itmu ka sen uman i wajom ya ki tiket upen khle ha ka ar phoso wa ar pho santrik u khon chonglat November arajar ar phole ka wa man ka sngi wo pen man ya ka fit ka sen ya ki kentin e khublai da yo na u president ka sen u Rajiv Langdo ki price yung ka clean nasib man ki kam ni First prize Thar top model diesel, second prize Chilang, third prize San Phawajar, dem le ki consolation prize Santali ki wa March Phawajar semen. Ngiro na kanyang police kano bajing yara pa filan kam min yara lang hi kam ba fiong gini tiket do min yara mangiro ban pende ngali ngadang ya joka do parla wang ba tani na kemi ki accuse rum ate kan gini tiket ki Kamai kadang jungiro lagi ke citu ramang ngidam kami kena jungiro macam kam mangi menang dengan polis nya baru ini tebe kata ni ya le sitom ni ke drugs min kwa ni kena samla jungiro ka ke drugs te kumno bantan ni ki nundu min kaman wanra iki ban ha ke jingkai kai te cricket ke ko we ka makin lai ban le kai ke yo ke da PI mentang kata kan sa jumpa kisan ndo ubade na so kumpora no kendang urang pada mengkakum pria ukiu hi na jin minot jugu na jin sikam na disiplin jugu banong pria banyakot patki pria jong kali India kiba kham khai kham euro da kamun ki pria jong kindu na an banong gai kinde yo ka coaching ka babian kinde yo ka kanika ki bangyong ki clinic sini ki ban one ki pria na sabar banyara beli kena ki pria jong lo kinlai kapala ngiro ni gilang polis ni nyarape kano bajungan kam na kalian na tadi pada polis no wish you all the best dan bok pagani ka fit nyo ha kita ki funds na ngiro kay mangi lapan ay ka funding kinjat ni nyarapi an ka kumong ong na basram ka jintmu ka ba kotor dan bok pa kani ka jintmu kanum dei tang benta for the next sunch post na manginyo i dei tang question kembali san rumut ki clear di Bandung na district ke pan represent pan penkio yang kami Meghalaya ro pan penkio yang kami district Uchukma ufik kawan kami dio ni Ramadan yoga Eastern District Station dio ni upamkam ro ni pau television po ke jumpa jingyo rekan ke jingya berbailang wa MCA Meghalaya International berkat bagi IJDCA. Jadi yo orang nak tukar langsung di Islam di district tournament makam jole da laci bentai yang inter district celuk makam jole sedaja nompo. Te kawan kamang yo ini madan. Te yo jupon di jumna namta upamkan ni ditiar aku ni upor aku ni gejuk. Yo itu ditiar lagi upamkan pembodi
kung jingdawa jingopor maki player UI sedang cinta under 15 16 last year ada dia cinta under 15 under 16 the Islam and anggaran ini under 19 the hakap lain isu di Islam cemi wagaman UI kampung jingduna kau mana yang jirat dengan MCA ang cimpor yo ang jirat mo pembirak ini jirat ini hembrai aku menjinawa ko ketika ki tientar ki kids ki pekam ki players mango dawa adu kata ang chamjinga version upun biang kau te ia permane di fit wa one day nama tak mi phone wa kini phone mo yo take tiar leke iwa dawa aku di bejuk kamtam upun ma pemeni madan yo praktis halatai madan wadan ya Indonesia agreement kamwa lepau snam Tapi ini ki jirakin dalam keplan itu pemani veteran Hans, wo toi ki piar sub plan sudah, we cekorna di distrik tuam kamu yui hang distrik ki football man bahwa rap interest hai pa kriket man bahwa ibadah rap tiap man bahwa yo kau untuk kamera yo ihi yo kriket dan ini dengan yo kami jam hagi gisi goman tadi atau berapa ya Korea yang provinsi yo yang kriket manggobi ko elak wa yo kami jam kamu ko mai tham cito wo biar udah mi kami distrik yo i utai tak pisang ndo kecnong yo ori ni so kompor utai cimenta mi under 16 how aja hatso Haru ada Hasan isi bentai under 19 Inter District Sulong Pulau. Tahu tu bopor ke distrik kami kesinutong uyo represent henang betul yang berizin dia kita Pulau ke distrik kami bopor hadu final. Haju bopor derak boleh kenang hadu Haru ada Hasan kita Pulau. Tewasau semua Operasial cigi Pratok Pramambar Iwa Halai Ustam Arjaksan Piar Wi Ukisah Lombar Chajiru Hak MCA Kau te Arslan Bentik Dedes dan Bentik Dene Opo Akademi Yoga MCA Dene Yu Gajing Training Aku Merigajuk Nita Tawinu Bina Allah Islam WM Discipline Nita Daw Kani Doman State Piar Dah Hagi Islam Menedap Hagni ga audition yoga IPL damanu da sanjiru da am haskan list kauman kani namang ga player yoga Ranji Trophy wa represent yoga state VOE kauman kani jugli wa hagni tiaw da nam tagni program daw yo sama ayo message yo me akung explain me naman ko state player hado de gasi Karena dengan pemain kecil yo, usang super besar ciri mambar yo ini, wo kisah muda, wan senang nong, ina sokompor, usang super karena, wo nggak ni ngama, kecil jingim juga, wo ibu juga sering berbaik apa yo, berbaik apa yo, dan jiu yo, pun plastor di piperai yo. Kepom pemain kecil wo terus ni, wo depan jumur no. Karena yo pacat ketika jumur cengkro di player yo interest dia terkait nduna yang apa sistem kemai ko nang Ranji Trophy. Tapi man waktu le khusus yang waga Meghalaya Cricket Association dan le orang dari segi kontrak yang nang em ko ke BBCI terus yang kata kubu wa ikam di control di district o cengkro gi lambe o iwa i deni nang bendong na izin dia record bor i dia terkait wa kita kita district iwa yo yang kejing ke praktis ke peka karena memang infrastruktur mobil resto yang ye yang komplit wagi vital jelas kita tak besok yo ini apa distrik ini tu yo yang kena ini apa distrik em gi sab itelah wo bilaki itu banse iwan cepat kami membar kami dekat yang
EJCK wo tho i platform i kena hamtam di junior level wo concentrate bai wo tidau wo nyak pan fet yo yo ai ga gelar putih wo borong yang kita disebut wo temu wo bahawa yo action ni mahkamah pintu dari yang lembaga government cempor wo yo ai dirap kalau yo ai dirap kena i depor yo over age ite dah empat segi delegation hukuman yang fet yo yo ai kategori fon yo di wan dia ke jumlah bahawa yo district